Ko ia tētahi o ngā morehu o te mate pukupuku ki te hei tāna kei te he ngā kōrero a te rōpū te aho o te kāhu me tā rātou tohu i tā rātou pūrongo hou ki ana ko tahi te rongo wā kei a rātou hei whaiwhai atu mā te katoa pāna ki te mate pukupuku ki te Hei tāna te kaumāwaru ke ngā momorongo wā mo te mate pukupuku ki te wāte ana ki ngā tūroro o taua momo mate pukupuku i roto o ahi trairia. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Tāroe Black. He mōrehua Maria Marama mo te mate pukupuku ki te Nā te mea I utua āna ronoa. Mai kore ake I tēnā ka tino ua tōna haere. And the last thing you want to be battling with, because you're battling cancer, is the financial burden. I nāenei he māna ia mo te kāhui mate pukupuku ki te o Aotearoa. E tautoko ana I nā wāhine me nā tāne Māori iwi mautere anō hoki. Hoi anō kai roto I tēnei ripua tahau ko tahi anake te ronua kai te whakatairana kia utua mo te mate pukupuku ki te It's quite disappointing that Te Aho has only identified one medicine, when in actual fact there's 18, and that's in Australia, so our whānau would have to travel overseas if we wanted to get that type of range of medication, or otherwise we have to pay for it. Ko te whakahoki a te tumu whakarai o Te Aho te kahua ahorani Diana Safari, e kore rā eke ētahi o nā ronua pērā I tēnei o nā arotakena. Well, to have seen more options for medicines for breast cancer would have been more helpful. I think the community, and particularly our whānau Māori and Pasifika, would have more options because it would be funded. Tērā hoki tētahi arotakena ki nā whakahaere a Pharmac mō nā tikana taurite kei te pāremata. E nari me tatari rāno nā kai taunaki kia whai rāno nā kāhui minita. He whakautu ki nā pātai kia whai ko whirina ronua pea te katoa. So we're still awaiting the Pharmac review report. It went to ministers early in February. This report is timely, and hopefully we can expect to see change from Pharmac and the funding required. Different cancers require different types of medicine, and certainly those offered in a range of countries such as Australia, Canada, and the OECD countries have more options than what we do in New Zealand. Ko te mate pukupuku ki te tuarua o tēnei mate nunui ki Aotearoa, o te 3 mano nā wāhine ka pānia I a tau, whārau o rātou, he Māori. Tāroe Black, te karere.